thlir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tun tuma chon ni zan le tukin inkhe result lama train bul kan han tran le anga chuti rual chong Cristiano Ronaldo te chak result le record asiam te chu tukin jing lama khan ashan pain karon da towa thlir tu lamte la shelo kanum chon wa hai le taila thange abak chin zong inkhe result tun tuma chon kan soi le anga football thuleng te po ngai nom tak om le bokin chung te chu thlirin in ngai thla ho chhole donang o abul tran nan mizo te poina kan tran mai England result atang hian bul tran ta ila nizan zanlai pel dar khat le chan vea khan Africa ramatang ron fe cho Ghana nen anin machona golum lovin antri na inkhel pumpui thlerai ro England chungnung zokin goal shot phei tum som pakwa te meu mai an neya Ghana lamhian goal shot tum ni chau nei hian target a shot tum khat chau an neya Ghana ram doi thiam nana khan England team player poimo Hurricane adoi tur thu te po alo sei to hiala a soilok ang deuh hianin goal a khung lava soizui te po hi hian atitam le ma se doi themero atak tak ani lem lo ti hretai la doi thiam anin tia ma se Christian de chon pathian chau kan ringa doi thiam ti vel wang ni lovin an che thatok lo wanga goal khung lo mai chau ani e ole hein khela hian England team hian atira train game an thunun ne hle maya Gillette Stadium Botson Stadium Foxborough MA USA team pani te in machonin mipui sing ruksang thum zakwa le somriat pathumin amuna inkhel hi an en ane inkhel pumpui thlera soita kangin England team hian 79% ball possession an changa in pass dikpo an nga hle Ghana lam hian 5-4-1 formation an ron manga antlar hnunglam an veng thabuka England team tan north lang po an har sa thin hle first half 9 minutes somni pakhat na England team tan Declan Rice an hun tha aneya noni madweke ball cross thatak chu tawin asang hreta goal mauta akal lo chia hun pek bela hianin box chunga train Hurricane chong goal shot thatak aneya mase Ghana defender ten anlo dan per sak man ane minute somni palina semeneu chon hun tha anei ve boka Ghana player poimo hian goal shot thatak ne hian mase hlaum nutuka achuak lava semeneu hian a ui hle second half in England team hian an nor na hleya minute somngana noni madweke chon hun tha ne hian Jude Bellingham a ball pass thatak chu gola apeta heipo Ghana defender chon anlo dang koile antlar hnunglam anin rem thaboka atlang mo angreng khop mai minute somnga pangana Anthony Gordon chan ball thataka la letin gola thatakin apeta ma se heipo Ghana goalkeeper asare chon thatakin alo dan sak ane minute somruk panina Hurricane bokin goal shot thatak anei leya ma se asare bokin lo dan sak le hian ben chatang ron lut niko O'Reilly poi minute somriat pariat na ball vor thatak chu gola atawa goal ban atau pera ball per Hurricane chon gola petin amai ro chu heipo anno dan sak le ta tho ane hun to marset minute som go pathom na be sei lo zo Ghana team hian hun tha an neya England team hi counter thutin Prince Adu chon hun tha an neya Pickford chu machon to ma se gola akhung lo hlawa England team an him sham hein khelen fall le offside atam leya ikumin World Cup khel meka fall le offside belkhom atam ber trum ani nge Benjamin Asare Ghana goalkeeper chu man of the match a thlan aniya hein khelain goal shot save tumli zet aneya ache thahle rosurin hein khelpoi ati boy leya pitsi analdeu nihin ansoya England team hen khel a har thote po ansoi zui nge ane an group atang group pela tang ve khen ni zana in khel danga Panama le Croatia te in machana Croatia lam chon ne na an changa Panama la ka hin point hum an lo chuak in khel pumpui thlerai ro bol chan tam konga chung kan rin lok ange hian Croatia lam hi an chung nung zo ka Panama lam hian an khan lo deu ma se goal shot kong ayro chance Panama lam hian anin siam thei hle maya golero an khung talem lo ane Toronto Stadium Canada in khel munom takain ahmuna mipui singli sangthum le somthum paruk an fuan khoma in khel en tu hi an chelem lo hle in khel amu nama golu tamlo ma se in khel munom lo takti soitur ani chuang love bul antran tha in khel antrana minute somthum pariat na Jose Luis Rodriguez on hun tha anei nga la
gola thatakin bol tavin Croatia goalkeeper Livakovic chon thatakin alo dang pera goal ban aper zui tabok hemi nu lokhen Aimir Morilo chan hun thra dang anei leya ma se hi po gola alut lova Panama lam hian an ui hle hengba ka hianin hengba kan Panama lam hian hun thra dang po an nei nuala ma se finisher thra an nei lo hi an tuar deuh kan ti thayang second half minute songa parukna Croatia team tan ben satanga ron lut ante Budimir chan goal a khonga he goal alu na konga hian Marko Palasic mai ba ka Joseph Stanisic se chon an tho hlok leya Pasalician Stanisic ball pe hian ani hian veilama train ball aron vor luta Budimir hian chiang setin goal a atawa Orlando Mosquera tan man ngaina aum lova goal thatak atawlu hi an chakpui zuita ane he in khelan Luka Modric po ain lana anram tan games ani ain lanna ni che hin kumsom liu pa ani ve towa adai rei ngar khop mai he min nu hian thil thleng danglam aum zui ta lem lova Croatia lam hian an mamo tak point thum an hlo chuak zui ta ane ti hian group L table tharbera England so khelnia point linen achung bera anom zui zela Ghana po point linen panina umve zelin Croatia lam hi point thum nen pathum na an oma among bera Panama chomin be seitur an nei to lo ane aum ze chu tun din huna group la tang chuan England Ghana le Croatia ten next round lu be se na an la nei vek ane heng ho ba kain token jing lama in khel danga Portugal te omna group me Colombia lam point ne na hlutak an changa an king pui Portugal laga point khat lo hlo chuak to DR Congo chu sikhat fa yin an ne he in khelain Colombia heng go sat tum somni an neya Congo lam heng go sat tum sari nei ve thungin in khel hirin ai takin amu nom phiana ma se Colombia lam hian an ngam hle he in khela golom chonni minute som sari parukna Colombia tan Daniel Munoz khung aniya Colombia lam point goal an khung lo teu khop maya Congo lam anin veng thei hle ma se to pai ro Daniel Munoz su an tang zau tangang lova a goal khung mang hian Colombia hen point thum an hlo chuak zuita ane ti hian group K table tharbera Colombia hen ne na an chanta ka wang hian khelnia point ruknen achung bera anin suan chawa next round lut nga len panina Portugal chu an oma point li an nei ve mek boka DR Congo chu pathum naumin point khat an nei meka among bera Uzbekistan chumin point an la hlo chuak lo thong ti hian om ze chung group atang hian Colombia hen next round an lut chiang towa Portugal din mun hi ala chiang lo thonga chiang lo kan ti rol hin a chiang tho mai a chan chu Congo lam hi top zana chakpo nita se Portugal lam hi an lo chak lo viaute ani lem lo chuan goal difference a Portugal hi an phak arinom to lo Congo goal difference simaina suan ania Portugal ero 5 ani dai thonga anni pani head to head lak thai ani don nova anin draw meo awangin goal difference lak ani dona Portugal hi lo chak lo DR Congo hi chakpo ni se goal difference in angai dona Portugal hi antlang tho arinom inkhel result lam chu kalsan taila inkhel tour fixer lama lut chho vele donang o FIFA World Cup hi hey group 6 big cho morbok anai chho ta khop maya zanin train match day pathumna khel chho tran donin group rang te chu an ching fel chho tran don ta ane zanin zan lai pel dar som pani le chan ve te naktuk jing dar thum le chan ve mai ba ka jing ta ruk le chan ve ate inel na hi nei chun zom ani do na chung hawa chuanin group B group C le group A te an ching fel don ane group B lam hi han lut ta ila group B lama hian zanin zan lai pel som pani le chan ve a Switzerland le Canada te anin ma chon do na Bosnia Herzegovina le Qatar te anin ma chon bokhang hei hi group chin felna ani to don ane group B lama hian Canada chon ma hruai mekin Switzerland in an dota Bosnia Herzegovina le Qatar ten dotin point khat an nei ve to bok zanina hianin kan soyang khanin Switzerland le Canada te anin ma chon do na Bosnia Herzegovina le Qatar te anin ma chon don ani kha apoimo leang Bosnia le Qatar tan apoimo zual do na an chak chuan Switzerland le Canada te chaklo zo zo khi le pel thut theidin huna anding ve do na goal difference ero anin thlau deu chuti rol chuanin
ปฐุมนะกัวตาจัง next round โลเทนจันสโปอันละทว่าแคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์ดินมุนอัทราวิโอวาบอสเนียและกาตาร์เตียจักจกปะเห็นหุ่นทราอันในโดนอันเนกรุ๊ป B ลำฮีอังไงนมเพียนหังกรุ๊ป C ลำเห็นนักตุกซิงดาร์ทุมเลจันเวียโมร็อกโกและไฮตีเตอันินมัดสนโดนะสกอตแลนด์และบราซิลเตอันินมัดสนโดนบอกอันกรุ๊ปโปเฮียงไงนมเพียนมายาบราซิลและโมร็อกโกเตเห็นพอยน์ลีในเวเฮียนสกอตแลนด์เห็นพอยน์ทุ่มในยินไฮตีจนพอยน์อันละโลชวกละว่าไฮตีละเมโรกันมังทราเฟลโตอันเนเตียอลันดานมายาจนบราซิลและโมร็อกโกเต next round ลุดไม่ตัวรังไงอันนี้ยาสกอตแลนด์ลำโพทิลดังลำรอนเทนเตียร์ตัวให้ตัวอันนี้เท่าบราซิลเน้นอันนี้มัดสนโดนะพอยน์โลชัวอภัยโมเลโดนอันเนสกอตแลนด์และบราซิลเตจุ่มสมอันลวินมัดสนตัวสกอตแลนด์ให้จุ่มขัดมาและจากลวินจุ่มนี่อันนี้เนโตกะจุ่มเรียดงดบราซิลให้อันจักโตอันเนFIFA World Cup เฮียนFIFA World Cup สังขัดจักวสมสริปลีคานกรุ๊ปเซซ่าอินมัดสนินอันนินเนโตกะเรียดนี่กุมา4-1in บราซิลแห่งกรุ๊ปเซซ่าเนเฮียนสมก็กุมาคานสิขัดไฟกรุ๊ปเซซ่าบราซิลเฮียนอันเนเลยะกัวเรียดกุมา opening match บราซิลแห่งโกลนี่โกลขัดตินอันเนเลบอก FIFA World Cup อัตรังหันสุดเพย์ส่วนริโกดอันนินในชัดเลยคบมายาบราซิลทีมอันจักไม่รินนะอเลียนเลสกอตแลนด์ตานเฮเกมเฮียปอยโมจวลเลยะปอยทุ่มในเมกินปฐุมนักกัวตาจังปอน next round ลุอันดุจวนปอยขัดโลดชัวปอยโมเลโดนอันเนจานินจันไลเปิลกรุ๊ป C อินเอลตูร์เตฮีอันไงนมเพียนโดนเนตินนักตุกจิงดารุงเลจันเวีย South Africa และ South Korea เตอันนินมัดสนโดนะเซ็กรีพับลิกและเม็กซิโกเตอันนินมัดสนบกังเฮโปเฮียปอยโมเลโดนะอันกรุ๊ป B กรุ๊ป A เห็นตูนดินมุนะเม็กซิโกลำเฮียนพอยน์รุกเนียน next round อันลูดเฟลตัวอาบากจงเฮียน next round ลูอันละเบย์เซเวก South Korea เห็นพอยน์ทุ่มในเมกินเซ็กรีพับลิกและ South Africa เต็นพอยน์ขัดเวอันในบอกเม็กซิโกละกะ South Korea ฮีอันจักจน next round อลซัมตะกินอันลูดเทโดนะเซ็กรีพับลิกและเม็กซิโกเตอินมัดสนตัวราป South Africa เห็นเนนะอันจันจวนพอยน์ลีเนน next round ลูเทนหุ่นทราอันในเวทเอาบกังอันกรุ๊ปฮิตจจินเฟลอัลนิดเซียลว่ามาช่วยตัวเม็กซิโกเอโรอันตั้งตัวมีดังจง next round ลุตุมอินฮีอังไงนมเชาเพียนโดนอันเนอินเคริซัลลำจุกาสันไตละฟุตบอลทุเลงลุดเชาโดนังโอตัวจุ่มจูโรนัลโดอินเตอร์วิวจังเห็นบุลจันตาอิลาอุซเบกิสถานละก็โกลนี่คงรีคอร์ดอาเซียมนุขันเมเดียเต็นอันโซนจูช่างเห็นอินเตอร์วิวส่วนWorld Cup ปารุกโกลคงมาซาเบอร์อินเดียเองไงดานตีหินอาโซดโรนัลโดจงกะลิมเลมายามาเซกตานาปอยโมเบอร์สุทีมาโซนนั่นแหละซัมเปียนโนมวยจอยอันเฮียอินรินโตกนั่นเลียนตักกันในไทยนั้นไทยตบกันสวงการเลียมตาคันทิลฮาร์สตักกันมัดสนนะอาฮาร์สดังขจูมักตักเละปุยตักอันนี้ขัดยังกันเปิดตั้งไทยให้กะล้มเลยะตัวน่ะจนชาตักินกันอินลันเลตาตีหินอสอยาตีมินไทยตบอันสวงมาโซนันดูตีอัมโมจูนวมอติทูสหินเองโปแทงเซไทตบอันสวตูร์ทูอาศัยจุยบอกโรนัลโดจวนเกยตันจนริโกดซิมฮิทิลปอยโมตักจูอันนิเมวมายามาเซทิลตุมทราเบอร์กันเนียตีมังโหลตินนัจานันตีนโรนัลโดจวนอาศัยโรนัลโดจวนสวยจุยเซลินตุนดินมุนาจงกรุ๊ปเซสปัลตังฮิกันทิลตุมเบอร์อันเนียปอยน์ลีกันโหลสวกตัวกรุ๊ป6ปอยกันปัลตังไม่อินการิงตินโรนัลโดจวนอาศัยจุยบอกอินเตอร์วิวจนสวยจุยเซลินอีโกลคงจากนะคะอารอนสวกตาอันนี้เห็มเกจับังเดียวเตโปอันยังจุดตีนอาโซดเละโรนัลโดจงกัชยาการฮาร์สตักกันมัดสนนะฟุตบอลจังหวัดโซลโตเฮียลเตโปการิลรัวเอามันเฮียละมาเซกติไทยติกินเชียไทยตบกัดสวาอาฮาร์สเวเลบอกอาไม่รอจูกันตุมจูกันติโลลิงเละทยากะล้มเละกะรอนกีร์เละตัวตินโรนัลโดจนอาศัยจุยบอกฟุตบอลปันดิตนาทกตาเกเรตเบลปอยน์ทุทาร์อารอนเนียฟุตบอลก็สเตติกติกช่างจุดเนียมเนียอาเซียทูเละเพลย์เทรนขัดเตเจ้ามีปุยติพูร์ไทยตูอันนมโตทูอาศัยเกเรตเบลจวนอิงวางอินเงฟุตบอลที่อดังนำตักตีกันสวยดูนิจวนก็สเตทุเปกวางโปอันนี้ไม่ทยาทิลนินนมจางโปให้เฮียนอติตัมเล่เกมหมูนมตักชบโซกันหันเตียงจีเตะอาตัมโตโลเลียซูเมียโมพูดตัวเตจูกดสเตหีอันนี้ยินไกจวนกะเรบอกมาเซเปลียร์เทรนขัด
mi pui ti phur sak thei ero an la om thawa chung te chu Mbappe te Lamine Yamal mai ba ka Vinicius Junior te an ni ti hin asoi Argentina team player poimo Enzo Fernandez point Spain team kai hroi mek tu Luis de la Fuente choron kap zawin Luis de la Fuente hian tu hnai loka Spain team chon midfielder an nei thatber thu alo soi zau towa hei hi Enzo Fernandez chuan pai dai mai a har ati deuh ni tur ane Enzo chuan Spain team hi khovela team hlo ting berte zingami an nei ya midfielder thaber pol an nei alom player thatak tak an nei bok ma se to pa chon ngai dan mai ane tunge tha jok ti le tunge thiam jok ti konga chunin khel mola kan ching fel mai thina chu in mutoin ka hria ti hin Enzo Fernandez son asoya mule zet po kanin huame tin asoi zui bok Kylian Mbappe point thuthar aron neya mediaten anzona chu changin Messi le Ronaldo te levela yom tin Messi le Ronaldo te levela yom toim tin anzota Mbappe chon achang thiam hle Kylian Mbappe chon Cristiano Ronaldo le Messi te ti ang ti thei tur hi chon kong thui tak zo alangai ane kum somli te hunting ve photila anti thei hi ka ti thei vem ti chu kan la soi chawang chu tuna chon anni tluk hi chu soi thei ala nilova miro pui anni ya phak mai po an har sa le ang ti hin Mbappe chuan aron soi vele ta Zlatan point Lionel Messi churon phak zui vele ta yin Messi chu football moina thlen tu nia a hriat thu asoya football hi amatan bi ka siam ni ang mai ani ti hin asoi Ibrahimovic chuan a khoi apiang in rang ka chaka achang veka Messi dang hi kan hmule topo karing lo ane ama hi adang lambi ka football hi amatan bi ka siam ang mai ani ti hin aron soi zui le ta Declan Rice point Lionel Messi chu ron fak vele ta hian Lionel Messi chu tuna hian kan hmu mek player zinga ro pui tak ani thu asoya hetiang kuma po thil ro pui alati zel chu oi har sa khop nia a hriat thu asoi football fans ani na konga Declan Rice on football ngai na mi kania football ka ngai nat na tang kan clear wang hian Lionel Messi ka mu thei kalom mani ti hin aron soi zui bok Atletico Madrid lampoin Barcelona chu nataka khak le ta yin anlaka thu boy anzialo tur thu anron soi Atletico Madrid hian Julian Alvarez chungchanga FIFA nena anzual ko ta Barca laka thu boy an thelu ta ane anthuron zia hianin han soi ta puat tila Atletico Madrid chuan kan tum chu contract la nei mek player an dora wangin Barca laka FIFA nena zual ko ania Barcelona lam hian thil fair lo tak le moi lo tak an ti achiang ane chumia chon FIFA nena kan zual ko wang ti hin an soya Barcelona chu tlabung mang tak an ni thu so hin mi zong in an hriat thu an ron tar langa ma se tu na chon chu en liam mai an tum to lo thu Atletico Madrid chuan an soi heng ba ka hen soi zui zelin Barcelona che dan chu an hmu vek thin thu le tun ma po hetianga an lo che to thu asoya Atletico Madrid le Juventus te Champions League ka aning khel trumin anin bot sai lai khan Barca chon Griezmann khalak lu andu wangin afar nu te achung te le alam hnai te chu an lo be fel vek towa sum thanem tak pek an tum thuin an lo thlem towa khatiang khan tun din huna chet an tum le ni ti hin FIFA ne na hin Atletico Madrid hi an zol ko zuita ane Wayne Rooney point Kylian Mbappe chungchanga an zona churon chang vele ta yin BBC Sportina an komna Wayne Rooney chong Kylian Mbappe hi tuna striker kan nei hewa chon a thabera R9 kan ti ang chineng khan aninang ta hle in ka hria tunang laya hianin infak a yin insoi se na hi anasato emema Mbappe po hian chu tiang chu atuar meka ka hne na tang ero hi chon fakna bak awm lawang ani hi chu a tha ka fak mol don tin asoya tuna in khel ve mek zinga chon ama tluk anom lo thule player poimo ber ani thu asoya tun generation a chon ani tluk anom lo tin asoi Jack Wilshere point thuthar aron nei vele ta Arsenal team tana loin lan to Jack Wilshere chuan England team laka rin na anga thule tun din hmuna England team chu an that le thu asoya Hurricane chu gol khung thei ani pialama team tan mi tangkai tak ani thu asoya Commonwealth Cup hian an team chu an champion ngei arin thu asoi he thu soi nu lok hen gana nen anin draw Bayern Munich lampoi ni jang kan thuthar an neya
English lap tena senglu tuma an hel mek mecha chu senglu an tum thu puan ni vele ta hin Borussia Dortmund nena dilna an thelo tak thu an ran soitlat mai Bayern Munich CEO John Eberlson ani senglu an tum ngei thu aron soi towa Bayern hen amana Euro makta doi somriat vel the chu an tum thu an ran soi vele tatlat mai mecha hi tun din mona City United le Liverpool ba ka Real Madrid te chon senglu an tum mek ane Kylian Mbappe point Lionel Messi chungchanga thu thar ron nei vele ta hin Mbappe chuan Lionel Messi goal khung thei khop maya akhung reng mai goal khung hi asim theido no nia kanga ya mase ke chun hi kangai poimo velem nawa ke chu ke kania ani chu ani ye ke point ka thei top ka chu zel dona kan game khel ma bak apiang hin a tha theyang bera inlan ka tum don ane ka tumber chu kan ramta na thata ka inlan le trophy choi ani ya chumi ti tur chong ke kan pen chawang ti hin aron soi Chelsea lampoin ni jang khan thu thar an neya antlar hnung thom sak an tum na konga Lokroik chu singlu an tum thu pon ni hin Crystal Palace defender manahin sum the chuanual an tum Lokroik ke ma point singlu an no tum towa Chelsea lamhen an singlu nge rinna alian chawtran ta hle Manchester United le Arsenal lamte point Alex Scott chu anin chu chunjam zela ni zanama khan Bournemouth in amana tana an share zat Million somruk chu the chu anin huam ve thu an soi tatlat mai Bournemouth midfielder Alex Scott hi season liam ta khan ache tha hleya hemi wanghin du tu po an thro chho ta viau ane Liverpool nen te po soizom anni chhomek boka club thar lian jok azom thuai do ne Chelsea lam point thu thar an neya sengnu an tum mek chu an threnom club Tottenham chun an ron hel ve tatlat maya ahmalam hun achiang lo hle sengnu an tum hi tu dang ni Lavenki Smith aniya AZ midfielder sengnu turhian club pani ten thei top an chhuwa mek ane Liverpool lam point ni jang khan thu thar an neya Arsenal chu makhalin Morgan Rogers chu sengnu dangkong anjong vele tatlat maya Morgan Rogers malam hun achiang lo hle Arsenal lam hian an hoisan to ni te point an soi meka mase sengnuero annatum renge Liverpool nen hin anin chu chhodon ta ane Bradley Barcola malam hun po achiang lo le maya PSG lam chun an hi chhuatir an phalthu an ti chiang towa English Premier League ka akal arinom tundin hmana ni zan na khan Liverpool chun ani hi biak an tum thu an ron soi fel towa English Premier League ka hian ain suan thuai tura ngai ane kumsom ni pathum mi chaw ani ya Premier League ka kan mu be sei phot mayang o Manchester United point ni jang khan thu thar dang ron le hian Waldemar Anton chu sengnu an tum nge ya kumsom ni pakwa pa sengnu tur hian sum the chuanwal an pui ti lo German defender mana hianin United hian engza chenge the chu anin huam ti soi alom lem lova Michael Carrick chun ani hi sengnu nge atum ni hin an soi Mohamed Salah po Europa acham chunzom arinom ta khop maya Inter Milan chon ani sengnu antum thole contract chungchanga inrem pui antum thuni jang khan an ron soi Mohamed Salah hian amhalam hun alati chiang lova World Cup khel zo huna malam hun ati chiang chau don ane tundin hmona Saudi Pro League ka thangpoin som tu anei me ka Inter Milan nampo hian andu thu an ron soi zui vele ta ane Nizan na makhan London Evening News in atarlan da nen United lampoin Matheus Fernandes so mimalthila inrem na annei pui trep thu an soi ni hian alanga United ta Portugal midfielder hi kan mu mai rinna alian chhotran ta hle Matheus Fernandes mana West Ham hian $1 million somriat an phu thu an no soi towa United ta alu mai rinna alian chhota ane Real Madrid lampoin Enzo Fernandez chu sengnu antum chhota zel maya an sengnu arinom nin ni jangkhan English media te chon antar lang tundin hunain Enzo Fernandez le Real Madrid tein mimalthila inremna an nei towa Real Madrid hian tu na tang rei lo te a ani hi an sengnu don ni hin an ron soi Arsenal dan po thulo mamlo she tur ni jangkhan aronom ve tatlat maya an threnom tlap an huat mai Tottenham chon an player an senglo tur thu puan ani ya a new team player Karen Thompson chu Tottenham hian an senglo tur thu an ron soi tatlat mai Thompson hi kumsong paruk leka upa ani ya tundin hmona Arsenal team a senior team a khelna mun ala chang lawa Tottenham lam hian hun thapek in tiamin senglo an tuma
anin dor hlo ting thei tatlat mai Arsenal lampoin hun trapek an tum thu le contract pui ting zia pui an tum thu an soi towa ma se Tottenham hi athlang ta zok ani FIFA World Cup an Netherlands tana chetra mai Broby point du tu anei chho ta trak maya nizan lamakhan English Premier League club Chelsea United mai baka Tottenham te chun an du thu an ron soi Broby hi kumsom ni palia upani yen Sunderland tan a khel meka season niam ta khan Sunderland in Europa League an qualify thainan a tho hlok leya hemi wang hen an ram tan po in khel turak kho ni hian bulpo tran tha hle tuna English club lian te chon sengnu an tum ta ane Cristiano Ronaldo point faktu ron nei chhovele tamul molin Brazil legend Rivaldo point ni sangkhan Twitter kal tlangin Ronaldo chulom puina aron soi vele ta Rivaldo chuan Cristiano Ronaldo chu player thaber te singami ani thule thilro pui ati hun alo nga thu asoya chumi chuni jangkhan amu tak thu aron soi zui tabok Rivaldo chuan voina chuanin thilro pui athleng le ta Ronaldo kalom pui emema football a chon ani hi phenomenon kan ti jinga atel ve ta ye ani hian thilro pui atia goal akhung renga mitam takin soisel ma se thilro pui atireng bok ani hi infamy jinga chon player ro pui ber ani ya football history a theingel ani to lawang ani hian chak adua chu po chu atingei don ti ka chiang ti hian Rivaldo chon aron soi Liverpool lampoin yen demon chu sengnu antum ru chho angreng khop maya Andoni Iraola chun aman atan sum the chuanol antum thu asoi kan hria thang yen demon hi PSG le Real lampoin sengnu antum me ka PSG lam hi ama hi chon awon deuh ni in an soi Liverpool lampon thom an nei chho ta trak maya a hlut na ero pawmilen za chhovel ni tura ngai ani thong ole kami chin hatun tumatan chon ni le tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe ma tan min han lak pui le taula thungai nom tak tenen kanin mu chho chun zom le zel don nia ka o hi tun nai chu chak lo ang reng khop maya ka hritlangin min ti boi ve dewa chuwang chunin ngai thlak a hriom deuh po yin min hre thiam hram turin kan som cheu ni e